Pemirsa Pemprov Bali mastikayang nyageang anggaran untuk penanganan COVID-19 ring APBD Warsa Kalitali Selikur. Ya diastun durung keuningin akeh nyane nanging anggaran penanganan COVID-19 pacang keutamayang. Kepala Bapeda Provinsi Bali Iwayan Wiyastana Ika Putra Mausang sekadi ketah ring program-program prioritas sajroning visi dan misi daerah minakadi nyiagayang lahan shortcut penataan genah suci besakih miwah pusat kebudayaan Bali saha pembangunan sekolah anyar. Samian inucap pinake indik saneka utamayang ring daerah sinambi nyokong kebijakan nasional penanganan COVID-19. Artos nyane alokasi anggaran untuk penanganan COVID-19 sampun janten kasiagayang ring APBD Warsa Kalitali Selikur luwire untuk kesehatan penanganan dampak ekonomi wedin dampak sosial. Ya diastun rahu mangkin durung kantos ring tahap pembahasan skema tur akeh wilangan durung pastike nanging paiketan nyani pacang nureksain APBD perubahan Warsa Kalitali Kalidase kedadosang dasar antuk ngeranjing ring APBD Warsa Kalitali Selikur. Ika Putra ngawawahin alokasi anggaran antuk COVID-19 puniki sepisanan pinakecihna kasumekenan gubernur miwah pemerintah daerah sajroning mau saha nambahin panglimbakan kaon sanema wawah malih. Paiketan ipun taler mepengabdi COVID-19 sida gelis matilar mangde perekonomian krama Bali sida muali becik. Rancangan APBD Warsa Kalitali Selikur kerancanayang kaajuang majeng DPRD Bali ring Oktober saneca kirau tur puput ring panguntat November warsane mangkin. Santukan Kemendagri warsane mangkin kantun ngerancang sistem miwah aplikasi anyar sane mawasana ring penyusunan APBD daerah. Sadurungyane Pemprov Bali sampun ngelaksanayang realokasi anggaran APBD semesta berencana Provinsi Bali tahun anggaran Warsa Kalitali Kalidase sane akeh nyane 756 miliar rupiah. Raris hasil realokasi anggaran inucap keanggen ring tiga kelompok penanganan kegiatan pandemi COVID-19 lewire penanganan kesehatan sane akeh nyane satak 7,5 miliar rupiah. Penanganan dampak ekonomi antuk satak kali dasa miliar rupiah miwah jaring pengaman sosial JPS antuk satak 6 dasa siki miliar rupiah. Rindra Devita Bali Pos Nguningayang.